Motlanka modimo ke a leboga le mo mosong wa letsatsi le ke dumedisa baretsi botlhe ba sikokotlelo sa loago ko ba ka tswang ba reditse ba le koteng re re Jesu ntse le morena le mo mosong wa letsatsi le wa galalela ke senatla sa le godimo ke tau ya leloko la Juda moruti wa ka ke ratela go ka dumedisa very special person o nkupileng ke moretsi o mogolo wa Mafikeng FM mme ke sabelwang ko moletsa mongwe o nkupila re moruti ke dula ke le reditse le Pastor Bay ke re bona sontagetla bona re tla re halao dumela mme ke sabelwang modimo a go boloke re tla re halao yes moruti wa ka mo mosong wa letsatsi le ke na le message I just wish to encourage somebody ko lapeng mo nakong e tshwana le hangwa ga o sumolola ka dinako tse ding o fitlhele re le demoralized re nyemile memoko re sa itse gore nya re botshelo bo borisa kae empa re rapela re modimo wa rona o senatla sa le godimo o khosi ya dikgosi lentswe la hao le re le godimo le lefatsi di tla feta empa lentswe la hao modimo wa rona le tla dula le ntse le eme ka baka ema modimo wa ka mo mosong wa letsatsi le ka bua mantswe a kila bua ke Joshua ra ha ile nna le bantlu ya ka re tla sebeletsa morena lona le le setšhaba sa modimo ikgetheleng gore lona le tla sebeletsa ma mo nakong e tshwana le Jehova re kena mosebetsing wa hao ha se ka matla le thata ebile a se ka tsebo empa ile ka lebaka la mogau wa hao re etelle pele kgosi ya dikgosi re etelle pele tau ya leloko la Juda e ba le rona modimo wa rona o re tataise ha re bua jalo ka mosha re morena ha wena senatla sa le godimo sa re etelle pele a re ha gona go re yang kote modimo wa rona ipona gatse e khalaletse ka mosa mohao le mautlelo bohloko wa hao a moyo halalelang o thowo ke ne ka ra dipelo tsa ba utlwa a manyolo ya hao a tshwereng tshaka e magala mabedi a tla be le rona morena re tataise ka lebitso le maatla lebitso la morena Jesu wa Nazareta amen mo mosong wa letsatsi le re tlo bona mo dikhutswa mo dibukeng tsa Genesis chapter 3 verse 11 ke rata nka bala hela verse le nngwe fela mo dibukeng tsa Genesis chapter 3 verse 11 yona ha e balega yana ya re morena a fetola re Kemang yo go boleletseng gore ga wa ikatega a kampo jile setlhare se ke go laetseng kare o seke wa seja hey Kemang yo go reileng are you are not good enough Kemang go reileng are ga wa apara who said to you o ntso reditse mang o ntso bua le mang mo mosong wa letsatsi la kasheko re boka modimo wa khanya modimo wa dientseng ke tsotsa one di benya ebile di khanya lefatshe morena wa rona wa re ruta ka lentswe la hae lerato la modimo ka ra setšhaba sa Israele modimo wa rona mo mosong wa letsatsi le o renka go tswa ko bukeng ya buka ya Genesis ha re bala mo mosong wa letsatsi buka e bua le nna le wena ngwane sokolapeng ko ka tswang o reditse ko teng bebele e re jwetsa re ya re morena sena o hlola dintho kaofela modimo wa hlola Adama empa ha sena o mo hlola bebele a re modimo wa ka moya wa haya o butswela ka rommele wa Adama ha modimo a sena o mo hlola o ya ka mo morena mo hlodileng ka te a bona ka utlwa lentswe la morena le re it is not good for a man to be alone ha wa loka gore monna a ka dula a le mong it is a topic as well for another day ha re kena mo kgweding ya February kgwedi ya lerato re tla bua ka ditaba tsa lerato bebele re jwetsa re morena anka Adama mo robatsa ya re ha sena o mo robatsa mo tutuba ditsa sabone leto modimo anka khopo ho yene modimo wa mo hlolla mosadi bebele a re morena anka mosadi wa motlisa mo pela Adama re Adama ha mmona a re o ke masapo a masapo aka a re o ke nama ya ka re lebitso la hae tla ba mosadi ho ba nontshitswe khopong ya monna ka ba ka utlwa lentswe le hodimo la re monna o tla tloela lesika la hae o tla tloela ntata ya tloele mma a ya khomaralane le mosadi o me bebele re jwetsa re ha ba sena o kopana re ba le babedi ba ne ba sa ikatega mebile ba ne ba sena bothata ba re there was no secret between the two ba re ne le lerato fela le letsahala go no sena matlhabisa ditlhong mo gare ga batho ba babedi ba ne ba sa apara ka bobedi ba bone ebile ba ne ba sa bone diphoso bebele ya re modimo o tlhodile Adama with the intention and the purpose ya Adama ebe na tla hlokomela the garden of Eden modimo a re ke tla o nea garden he go tla ba le diphologolo go tla ba le dikgomo go tla ba
le dinku o tla ba le ditao empa kaofela tsone di tla obamela ho wena modimo wa rata I give you the power and authority over everything that I the Lord have created for you are in my image ha o le mo lefatsheng le ke go fileng lona. When you are in the garden in namutimo ke o tlhomile mo gare ga yone e ke go file mosebetsi o tloetse o tsebe Adama hona le molao e re go jwetse ngwana e sokolapeng le lapa le na le molao hona le ka mo le lapa le phelang ka teng hona le ka mo le lapa le tsamaisiwang ka teng hona le hloho hona le bao ba phelang le hloye empa hona le molao mong lo mong a tlame a followe molao. Every province it has its own laws, every country it has its own laws. O ke ke bo in the Garden of Eden, there is a tree in the midst of the garden. I don't want to say Fate Garden Eden. I don't say Clarice Tumela, Obanaka, Sages, I don't want to baby little dreams, Modern House in our Utlisa, Fasina Pilla, Le Adama, Kara in the Garden of Eden. Baby, there was a serpent, Kononamo Le Kono Pilla, only thing what can I caro Noah. Satana kena karuno kena latela musari. May this thing it never happened only once, but the enemy continue to speak in the ear. Actually, to buamotsebenya musadio. Amotaputso horena amorena wiche holonale skaja se fatise. Amorena obule jwedize na arhobane morena le jwedize skaja se fatise. Musadio na sena di karabo. Me apola la musadio mojwetsa manjuare le baka kore morena le jwedize harakaja se fatise. We can never longer khona go tshela a re tla shome a mo bolella Satan e re go bolella ngwane sokolape. If there is something about the enemy, Satan o rata o berekela mo lefokong le modimo wa go neile lona o rata o contest each and every word that the God has given you. O batla o tla pelong ba hao a o botsena, are you sure about the process? Are you sure about the journey? Are you sure about se fapano se? Are you sure ka kereke ona le ntwe Satan atadula ai botsa bophelo ba hao a o botsa ra o shoka mosebetsi o sebetsa. Do you think you'll end up anywhere? Satan o dula contest every blessing ya modimo o fileng yone. Even the prophetic word, even the word of God is always there to target and to challenge. Bao ba ba sa tiang tumelo ya bona o bana ba tla batlela ka dipuo aba jwetse dipuo aba tlo ba sutisa tumelo ya bona aba tlo ba sutisa tsilenya le godimo aba tlo ba sutisa mo modimo ba beile mote empa mo songwa letsatsi la ka sheko bebele ya re mosadi ya ha lebella abona se tlhare se se le sentle abona se tlhare se se nonne abona se tlhare se se lukile ngwana somolape kana kwengwe bothata ba rona ke bothata ba dintho tse re di bona ka mahlo a rona bothata ba rona ke bothata ba go galela go shebana le dintho tse sentsa rona ya re ha sena o lebella a sumolana le di taste buds ya sumula go galela ngwaneso e re go bolella ngwaneso ko lape nama ya hao ka dinako tse di tla o jisa diphoso o bane nama ya hao e dula galetse dintho tse sentsa hao o bane nama ya hao ha ina dipotso le batla fela ha e ka dula ntse ja ntse nonontsha nama ye empa ka nako ya mosadi yo a mella tabatsa nama ngwaneso mo lape e re go jwetse hape nama ya hao ha ina tabatsa o rapela nama ya hao is not intended luya kereke nama ya hao ha ina tabale le hodimo empa ke moya o ka re bophelo ba hao ke moya o labalabelang Jesu ke moya o ratang o ka lokollwa ke moya o tseba matla madi a konyana ke moya o tseba mohau wa modimo ke moya o tseba bothata le matla ke la etsana se fapano nama ya hao ha itsebe letho mosadi nama ya kena ho yena mosadi nama ya nka matla mosadi nama ya ba yona itaula ba mosongwa letsatsi la ka sheko nama ye ya emela mosadi a bona lungo le le nonofile le lentle mosadi a le atumela ya re ha sena o la atumela a le nata a tla ka lone a le fa molekane wa hae bebele ya re Adama le yena a tlhafuna monna modimo hobane a na fiwa a le balamela bebele ya re ha ba sena ho ja ba bulega mahlo ha ba sena o bulega mahlo ba re ba bona hore ha ra apara ke ipotsa gore ke se bana ba se dira se se leng sa ba le montsha gore ga ba apara
go na le bothata go lo hao go batla re ka batlisisa ra ba rapela ka thata gore ke eng se ba bone go di fruits tse re di tshwarentse ga di a tshwanela go dula ko ntle di tshwanetse di khurumetswe I'm sure ba bona the secret ya di fruits tse ba di tshwerentse lebitso la morena le bokwe hallelujah bebelere ha ba sena go lemoga gore ga ba apara banka makala a ditlhare ba ipipa ka one banka makala a ditlhare ba ipipa go sa apareng ga bone ba iphitlha mebele ya bone me ga ba iphitlha fela ba change le position e bane ba le mo go yone ba change le mo modimo ana ba beiletseng ba tsama ba ipata ba we cannot be seen ba simula ba lemoga gore ordinary beilwe mo it's not like the right place come on ro operate ka teng it's not like the way re tlamya ro operate ka teng ona le ka dinako tse ding ha satana sena o kena ka ro bophelo ba ha ona lo starta go realize dilonyana tse ding ona lo starta o tlhaloganya o ka re batho ba rodisa modimo o ka re ditsela tsa bona di a loka o starta o question ntho tse ngata ka ba ruti ba ka ba profeta ba ka dikereketse o starta o question le modimo o phela o batla o tseba gore o ba dinga ntse dintho ka modileng ka teng ona le batho ba botsang modimo potso ya gore Jehova o ba dinga ona le di rape tse re di bona o ba ne country ya ona inyelela o ba ne escom tse inyelela o ntso le teng modimo wa rona ona le batho ba sekisa modimo ba mo kenya into a court but God why not this but ona le ntho re tlamela re tlhalohanye gore modimo ya de ka yesi ke morena wa makgotla ha kopa motho he was not voted into his position he was not voted by any council he's God all by himself the redeemer of all things the creator of all things o ke ke be wa tla go yena wa batla mo sekisa o bana ke tlotlo la ditšhaba o bana ke senatla sa le godimo o bana ke tau ya leloko la Juda o bana ke modimo ya tseba ha morena ka waraba e ka ba wena o tla mo ikokobetsa pela sefatlhego sa o na le batho ba botsang modimo ba re morena why me o re morena gale ke rapela o modimo wa ka ke o sebeletsa kereke o re modimo wa ka ke etsa ntho tse lokileng ba bophelo ba ka bosuthi empa Jehova re go jwetsa mo mosong wa letsatsi la ka seko modimo na le morero ka le bophelo ba hao you ke kebe waya bona it is not about how you started it is about how you are ending the journey kana kwa ngo ka tlo sumulla dintho tsa o di sa kopana empa ene ya tshepisitse wa tshepahala entse le modimo le mo mosong wa letsatsi le entse le morena wa Israel bebile re ba fetola ditsela tsa bona kara in the garden yet they were placed in the garden ya ba bona ba fetola the situation ba fetola the place mo bana ba emote ba batla environment that is better empa ba bele le jwetsere ha ba ntse ba dutse mo ba ipatile bote ba utlwa dikita Jehova ba utlwa di footsteps tsa modimo phela ba utlwa mantu a senatla sa le godimo se tsamaya in the garden ho na le mohao o tlamang o tseba hore na o ka question modimo na o kana na ntho tsa bophelo di tla wisa fine life but when God is about to step into your life when God is about to step into the lives of your family when God is about to step in your finances sometimes he does not even need an invitation he will come all by himself I cannot abenza I cannot Jehovah senatla sa legodimo I cannot tau ya leloko la Juda I cannot gara matsapa bona ya di hantsa kwa kwanta abatla le bana ba hae wa ba beile moteng a ska ba fumana a boeletsa ka lentswe le leholo a bua senatla sa legodimo a re Adama o kae a re o kae mohlanka wa ka re monna o kae ka re ko beile o be in charge in the garden o ba jwang in charge over the garden we patile o ba jwang in charge in the garden o sile o nyametse o ipatile ka rantlu ya hao o ipatile ka ra the business o leng ka ro yona modimo a rona le batho ba ke ba biditseng o tlo etsa mosebetsi wa ka empa these people o na le mo ba ipatile mothe modimo a re ba ipatile ha ke tsebe ba kae but when I come into this life ha ke tlakano le fatshe lena ha ke thowa o tswa le hodimo ke tlo sheba ditsela tsa bona modimo a ke gone ba bona ko ba leng koteng modimo a ke o khathile jwalo ka mo profeta unto the nations but where you are God say I've chosen you as my priesthood my holy nation modimo a o
kae mo ko beile mothe o na le batho ba modimo ba beile ka ro kereke Jehova ha ke kena ka ro kereke ha ke o bone hobane many times when God is calling us we have so many excuses when I need to tell the boy re modimo ka not like this botata ko re ka kwa kwetsa botata ko re ke sana monyenyane botata ko re ne ke sena this ne ke na le data e ba ke botata bo re tlang wa bona Adama le na ba le botata modimo a botsara ma o kare damare morana ki ipatile a re o ipatetseng Adama go tloga neng na le wena re ipatelane go tloga neng na le wena re tlala black my patile la itseba black my patile batsadi ne betsa black my patile o ipitla letsatsi le tlhabile ba banga e sa le beile ha ba sa tlhagela modimo re go tloga neng na le wena Adama hobane ko feel the authority and power over everything that is here are go file matla le thata di ntho kaofela tse di le mo jwala o se o ipatela di khomu tsa o se o ipatela di pudi tsa le dinkutse hobane o ipitla Adama o ipitletseng Adama re morena gobane ga ke apara modimo mo araba mantso a re ke mang ya o tswetsitseng are ke mang ya o tswetsitseng ke mang o tlile mo go wena go bolella monna modimo gore ga wa apara ke mang o tlile ga go bolella gore ga wa ikatega who came and told you that you are naked adana o tsena sefate se ko laitseng o ska seja wa de sukola pe hona le kana ko mo tlamya o tseba hore modimo o feel the power to think and to become modimo o feel a free will o feel tsela e wena o ka sebedisa your mind o latele modimo o sale ditsela tsa voluntarily even in the midst of trials and tribulation o tlamya o tseba hore modimo ya busa ke tlotlola ditšhaba o mo latela o bane wena o rata o mo sebeletsa ha o latele because of fostiwa ke batho ha mo latele because of fostiwa ke maemo o tla o yena voluntarily o re wa halalela morena wa makgotla ngwana somola pe bebila le modimo a botsara o tsela sefate Adama starta shift the blame o lebella ho mosadi a le modimo ka ke mosadi yena o mpileng yena a re ke mosadi o mpileng yena ho na le dintho tse ding ha modimo a re tsofaditse ka tsona re na lo blame modimo re Jehovah is because of this money that you gave me it is because of this car that you gave me it is because of this job that you gave me or it comes with the package or modimo ka ke ka lebaka la position mo sebetsi enketsa hore ke lahlele lo sebeletsa enketsa lo ke suit in the position e wona modimo mpile ho yona that is an excuse that comes but the Lord ask a question are mohlanka wa ka au qadile o ja sefate se go laitseng o ska seja au qadile o ja lo dula le batho ba go boleletse o ska dula le bona o somolotse o retsa batho ba ba sa tshwela go ba retsa o somolotse o phela le batho ba sa tshwela o phela le bona because it is those people that are influencing you modimo you are spending time with the devil there is no way you can become otherwise how ka dula le batho ba negative re buile ka yona the other time that ultimately lwena o tla feletsa o nagana ya ka bona o tla feletsa o bona dintho ya ka bona o tla feletsa o batla o phela jwalo ka bona yet they are not going anywhere but you become part of that parcel morenare kema ya o jwetsitse hona le batho mo mosong wa letsatsi la ka shebo ha re qala ngwaga wa 2023 bebele e bua mantsware modimo a re ko botse hore o ipatetse modimo a re ko botse hore o duletseng fatshe modimo a re mo ntse ko fileng tsone mo ke o batla mote modimo a re ha ke o bone modimo a re ha ke o bone the business that I've anointed you for modimo a re ko bone the position that I've anointed you for modimo a re ko bone mosebetsing o ko bileditseng ona modimo a re ko bone ka ra ntlu ya ka ka ra kereke ya ka modimo a re o phela kae a re ke manya o tswetsitse that you are not good enough many times re phela re ba insecure ka lebaka la batho ba re phela sometimes we are being influenced to start to compete with other people how sheba maphelo a batho ba bang o sumola o feel like when you are just nobody how bona batho ba ba flourish o feel o kare wena dintho tsa wa di tsamae hantle but the Lord this morning has given me the message that I may tell you ke o bolella that you are an original you are not a copycat of any some sort how bona o compete le any other person o ba di blessings tsa hao ha di tla ho wena modimo a tlo botsa di friends tsa without so far God will do it all by himself when the blessing of the Lord when the windows of heaven di bulwa modimo o tsofatsa a tlo kinya di community meeting modimo a tlo kinya council meeting he will do it all by himself so stop comparing your life with somebody else's life obobani bophelo ba hao
tshwane le bophelo ba batho bophelo ba hao ke bophelo ba hao bo le esi. Look at yourself and try to be the best that you can ever be in everything ya modimo o fang yona. Never despise the days of small beginnings. Obane modimo ba tla o bona o nyoloha one step at a time, one brick at a time. Modimo ba tla o bona o hlahloha, modimo a re ba tla o sebetsa le wena. God say, I want to enlarge you, I want to bring you up. Ona le batho mo mosong wa letsatsi la kashego go buditse potso ngwaneso ko lapeng. Kemang ya o jwetsitse that you are not talented enough? Kemang ya o boleletseng that you are not a musician? Kemang ya o boleletseng that you will never have a child in this life, that you will never be married, that you will never see the goodness of the Lord in the land of the living? Kemang ya o boleletse or your background will determine your future? Kemang ya o boleletse or just because our fetsa matric o keke bo tswela bophelong bona? Kemang ya o jwetsitse or o keke bo bona dikgoro tsa university? Kemang ya o jwetsitse or just because ko halona mama ka zanga sebetsa mosebetsi o motle papa ka lena tsa sebetsa, that in your life you are ruined, you can never become anything in this life. Modimo re go botse gore ke mang ya o boleletse ona le bao ba tlamya be ba prosper bophelo, but just because they started to eat from the tree then ba enjoy ba dutse le batho ba wrong, ba phela le batho ba wrong, ba influence you ke batho ba wrong. They have moved from the presence of the Lord, ba ipata ka dikala, ba ipata pela sfatla o sa modimo. Empa mo mosong wa letsatsi la ka shep morena re, let me tell you who you are. You are the blessed one. I created you in my image. Modimo mo se tshwano sa hae. Modimo yet things may not be going right for you, but you are anointed for greater things. You are blessed for greater things. And the Lord said at the right time, I the Lord shall make it happen. Empa modimo re ka nako e tloda go ikobonya. I wanna get up and stand up. E o tsamaya o letsa ntho e tlwaetse, o letsa ntho e rata, o letsa ntho tseo e khatlang pelo ya hao. E o tsebang each and every morning ore batho ba bue aba sebe ba sebe aba loi ba loi se modimo o bile ditsensone se tla etsahala no sa khatanatshe maemo phelang ka rona o sa khatanatshe o ra ona le chelta petrol o sa khatanatshe o ro ka rona le bothata ka re ntlo ya. But God is still the same yesterday, he's still the same today, he will never be the same God. Akeke ba ba fetoha modimo a rena fetolwe ke maemo. Modimo he knows who you are. Ay moritiri kwetsi Monna modimo. Oh, kemang ya o jwetsitse? Kemang ya o jwetsitse? Who told you? Who told you that you are naked? Kemang ya go boleletse? Hey, o utlwile ka mang gore o ka ska ba etsa? gore o ka se kwa ba etsa ntwe? Kemang ya o jwetsitse? Re eme mantsweng. Hey, Ke mang ya go boleletseng? kemang ya go boleletse? Who told you? Hey, Ke ba go retseng a re ha o ka kwa kgona? moruti wa. Ke ba rileng a re ha o ka kwa succeed? Moruti wa. Who told you? Kemang ya o O ba boleletse? mo retsa Hey, because you are now ka. hey, Who told you? kemang ya o Ay boleletse? man. Kemang ya o Ay boleletse? man. Gore o sebetswa ka di-connection. Ah. Wa modimo a re ko jwetse there is a divine connection. Jesus. Hodimo, there is a favor of God that will locate you where you are. E re la batho ba ntse mamina Ah. ba batla o kenya batho ba bone di-position. Modimo a re I will do a new thing for he all by himself. He is God. Kemang ya o boleletseng o dule fatshe? Kemang. Kemang ya o boleletseng o give up? Kemang. Kemang ya o boleletseng that you Kemang. anything? Ah, There morena. can never be anything in this life. Kemang ya o boleletseng gore ha wa apara? Who told you? Who told you? Ke mang Kemang. ya nang le matla makana e re modimo a o editse, modimo a go dirile ka tselaye, modimo a itse gore o na le bokgoni, modimo a go file matla, wena o retsa motho. Who told you? Kemang. Ay man. Kemang. Ah, Tlisa batho bao. Jesus. Re tlo ba disa strawberry. Kemang. Ka next Sunday. Ba tlo fola montle. O tla ka eno mo tshwere ka letsa. Motho ona o bolela. Kemang. Good for nothing. Ah. Motho ona o bolela that you are a failure in life. Just because you went any mistake. Tse pedi tse tharo. Because of those mistakes, people will tell you that una le bana ba barang, bona una le jara tseka. It's a mistake you did it, but get yourself. Stand up on your 2 feet, rise and go. So long Jesus. una le moya bophelo. Tsamaya ka yone moruti wa ka. Ya hao, tswela pele o eme ka maoto. Yet you may have had challenges in the past. Yet you are still a young child. How no etsa diphoso tseo, but never condemn yourself. O ska inka wa ipea mo sefapano. O ka ne Jesu re shwetse sefapano se. A re ke shapelwa le baka la dibitsa lona. A le diphoso tsa le tla di etsa. Ha fela o ka ema pela le godimo. Ba re modimo a ka intshwarela. Oh yes. Madi a konyana o tlatso tlhakodisitse. O re ke be motla ke lo ke kganye pela satlheo sa. Ke mang ya o tswetsitse? Ke mang? Gore nyalo la o le ke be la last. Ke mang? Ke mang?
ya neng a seyo ha lenyalo le dirwa ha monna a robatswa ona a seyo ha Adam a robadiwa ona a seyo o na le kae ha go ne go etsiwa mosadi ya bitswa o na le kae mari today wa go bolela ke mang a go boleletseng ke mang a tsenang lenyalong leo a sa itseng ko le tswang teng ke mang who told you ke rata mo verse 9 modimo a re Adama o kae a re motho o kae the guy ha responde sentle mo go the a re ke utlile mokgasa but the question says where are you a re ke utlile modimo where bo o kae ska explain modimo khala tsena mo tshimong ya etela khala tsena bona o itse mosumo o itse modimo mari today we patlisa khona mo sekeleng where are you the question is straight yes e tlhoka ke fa le ba opella modimo a re o kae Jesus modimo a re o kae the worshiper modimo a re o kae where are you ba moruti ba re life agele modimo a re le kae le ipatetse ke banya o boleletse karabo ya re ke utlile modumo o kae every time everybody wants to give reasons the question remains where are you yes o mo teng ga kereke yes but where are you ke o batla kubo and batho ba tluang ba sa boniwe ba dutse ba criticize everything that's they are good at that they are excellent at that they can go to church they can go and go tsadi notes ba tshwere penerate they are good at that babula the group chat where are you like this where are you o batla mo where are you I see ona go bile ditsenyo a re batla mo ha o ka phela le batho ba a re you will be destroyed ha o ka phela le batho ba o tla bona o tla latlhega where are you o batla mo that is not your position where are you Adam o palwa go araba question over go about the asket you've been placed correctly in the structure o tsentse mo structure sa mereko mare o etsa ntho tso sa dithapelwang where are you o etsang mosebetsi o ilang seo sa se hirelwang ha dilo tsotle di sera mo frustrate a sena o le kwaleng koteng a khutlela o morena le modimo a ka intshwarela modimo a rona o batla mo go bana se mo go place where are you a re o koka a re Adam o ka a re monna o ka ha shaba sa ka senyele Jesus ha bana ba ka ba rapiwa ba torment where are you a re monna o ka why can't the man stand up and correct this thing because modimo has given you power and authority over everything to protect to preserve and to be in charge modimo everything e tlhodile lefatshe modimo re ke ifile Adam my God habanyalo athubeha modimo ra Adam o kae hante morana moruti wa ka I summarize we tsalle ka thapelo ha go na le di announcement o re fetso moruti wa ka re leboga morena amen mo mosong wa letsatsi amen ke bue mantswe a reng ngwaneso o kae ke manya o boleletseng you can never succeed Kemang o boleletseng you can never be the best that God has appointed you to be modimo a bua le Jeremiah a re ke utsibile le pelo ka ke la popelo ya motswedi wa hao bukeng ya Timothy modimo ha ka ofa moya wa tshabo ke ufile moya wa matla moya wa lerato moya wa go overcome modimo a stand up this morning. I'm here to encourage. I may not reach everybody but one person. Ha o tlolele ntse mo mosong wa letsatsi o utlwa le utsikinya ka hare o tseba gore modimo o na bua le wena ba gaetso ba ne ba mpotsa moruti ba re moruti ra utlwa kereke kae ere ke le announce tseng kereke e ko ministry of the Holy Spirit ko moletsa mongwe ga o file bo thebeleke la o kene ka tsile o ya ko suriging ko metsing ko water plant ya Mafikeng ke teng ko re leng ko teng ha o tsama ka airport road ba tsa di kereke start ka 10 o'clock every Sunday morning and then rena le prophetic prayers every Friday ka 5:30 modimo a gotswaletse hantle morana re a rapela senatla sa le godimo khosi ya di khosi tau ya leloko la Juda wa halalela modimo wa rona le mo mosong wa letsatsi le Jehova ke rapela le ntsela ka sheko
le kwa le ka ra dipelo tsa ba utlwang ka ditlhaka tse di tukang molelo ha ba tsebe ha ile wena hlodile le hodimo le lefatshe ha ile wena mothata otle ya keneng ka ra malapa bona mo mosong wa letsatsi lo ba botsa o le ho kae le duletseng fatshe le sa eme ka maoto modimo wa rona o no file sentle ha o rata morena o ka di sireletsa ha o rata modimo wa rona o ka tlohela ya ba dintho tse di tlaetswang go ya ka thateng ya lehodimo ka lebitso le pholosang lebitso le matla. I believe, Father, that somebody tomorrow morning o tlo ema ka maoto a re bophelo bo ke ba ka be in charge a lahle dintho kaofela tse kgala di bolellwa ka lehodimo le ka mosebetsi ya bophelo bo ka kwano ka lebitso le matla lebitso la morena Jesu wa Nazareth, amen. Moruti wa ka re lebogile motlhanka modimo re kopana gape